Ba mentang idan hang ni hapo ISBT ringkat bagi nong Kristian jong kini sengsan pertai ki Belaiwan hakan ni ka sengi bakin thup na du ka kemba pilai i ka NPP UDP VPP dalor ki wei te mentang in sengap na ka i ka konstitusi ka baki wan bat ka i ka jingkerman ka baki ki don te pila mata yang akan dia piawan na konstitusi yu I wan po no kren. te hadu ka no ka jingkerman ka ba pipi don ba u katang ba pipi Kristian u ka jingjop 100% baik. Bakit bos yo bikin job aneka. Ambisi election. Entah. te ka i bada ka jingang nut ka ba pipi don la da u job ha ka ni election Kecing angut cengita kelong baik. Ban yo ya ka sensyar kadar ke bakui. Bat bapen ke mani baik ba. Bat borak ru ya ka cingkelah pok ka konstitusi bat pok ka. Ke SDC bro ka wei. te le se la da yo ban thai ke isi an po council ma ka kata ka jinga jing mu pi ba chini bakin le akan ka yu Tak tahi kumbala da ilap election akane. Ta ban kumbakila on pensyangi pat ba begin le ya pa trade hok ya ka pa issue ke ba kikila on petip in ba tang tahi. te le se la da yo ban thai ba ke isi na ka yang jong pi ka ba pi dan ban a jing mu chu Kana kaleng jongi ki pat ba hi de tang tahi ka wei. Long ka syong ka bor chengki ka na kaleng chongi ngila pencop iki ta ka syong ka ching start chengki bat ka parti hi bro ka wei ba kumnuken. Le tang tahi. te ba pila an batai khinda pi wan na constituency yu na apa musam konstitusi te hadu ka no dan ke jingkerman ba ukatang ba pi ka shan nu ka jingjop akan ni election adu menta kan tiru ngidon ke jingkeman ba keto jingi job pe te ka i bada ka jingang nu jong pi ba la da ne job yang menta pena ekerti dustol ka ye terima antam ni la yang ki ba bang ibun ba jingkuna pok dong kan jingi pok konstitusi te semua la da yo ban thai ya ka isi an ya po ka KHDC ma de ai bada ka jinga jingmu jong pi ba in le akan ni ka yu si babun ba kilat tingti bangila mut ba jing mut oi ula de shooting industri mo ula le sibun ki kam kat bala re yang menta la da udan biang ki isi kemut usale kambun le si la da la ban thai ka isi bada ka ai na ka yang jong pi pan a jingmu chu ya ka jing thau ki si ngai scam bak ya la hi ban thau namar kat kum ka jing khin ke jungi kemut upra tang sausit ba sausit la yo apa ka ci adisi ti ka jing wan kin wan ta ki UDP ba ki we ngat ngai scam ba kin ya thau hi ka NPP ba ki we la ban thai khinda pi wan na constituency yu Iwan apa maplang tinggi ai. te ka ai bada ka kai hadu ka nu dan ka jingkerman ba u ni katang ka ba pi a jingkershan nu ka jingjop mentang asing Kemut ka jingkir mah ngidon kemut layo ilpa mut kibri glasian kerja benta. Namar khatam ya ka UDP NPP kila ngi asya namar skor ki na kemut karim ke bin riyo. Ki idri tang pormenta handai tang skor sudah. Tinggi pangilap da jingkir mah mo koridor udah subri boleh bah. Kemur usian ya kibri jenjar upsna yeng ki baduk nang ta yor jingi ibun ba pa ba. Te kam tam ma ka por ngi mata ngi ya chene sitai mun yo i bagal air jo maulon na ga be sisya ban idap de singkermen wat bun ba kini pos niur yo i ba wat mangi kini yalam ru na kham sangai te ai bada ka jingang nu ka ba pi bilan la da nau ni nu nong khma jong pi da ujap ka ni election am ga jingang nut kelong berbor ba le sengi la yeng khnang ho independent ka bamut ba ondau la job kemut ngin jalum lang barokhat bat ba kasur jong pat ba kan long be ke yalam je ri ke jaben re om syu tang kasur jong ke parti constituency yu Ano pa mo plan diye. te ka hadu ka nu dan ka jingkerman ba katang ba pi ka shan ka ni election nu ka jingjop Ni kumtahi ban yo isu job ni num tambon try kumtashi si char chatam ni tam ni. te ai bada ka jingang nu jong pi kum di pat pa na sunang na ka yang jong pi ka ben la da ujap ka ni ka election Ketika anu kami pek mar ba kandidat kami beri ba don kita cingkli na benta ka benta duk suk pup siliang sem siliang kami i luang tang luang MLA mta tang asnem lola ben pensina yang beduk hado south centrally ngut da tulop MLA te katang ni don kicingkerman ba kum ni beri kumut ba pidon kamban ai jeng sian ke baklan barat ba kenang ba kari ju kari ba cak beri cung ikan kibra
dia ketahi. Te lada let's say lada ke yo ban thau ke isi man ta mo na ka ai bat ke jingang do jing pi bakin le Bikin nang pengklan ya ki nang pencana susu ya ka riti ke dostur ya ka an ke belan napa ki nang peskan susu kan. Ketahi. te lada smu pade lada kimla ban thau ke isi ma ai bat na kalyang jumi kan ajing mut yo ni nam thima Lada ka jumlah mentau isi teng ke serap lang praseng rulum kan. Bikin nang pengklan susu mentau ki isi. Ketahi. Pencana ka riti ke dostur cumi mo. te ko ang philan batai phi wana constituency yo Ngawan na po ka kompetisi sa iyong nastong sa iyong. okay te hadu kanu dan ke jing kermen ba u kertong ba phi kersian yo ke jing job Idon gijing kerman bangin niyo gijing job nilai kesan stam. te kai pade ke jing angnut ke ba phi dan lada ujak pakai ke election Gijing nut bani ban job entai ke MDC ngidon bau kene di tinggi le ha ya ka. Hima sima on peji di kuat. Jas put sam bang sibun ngidon tingginya. ke lada uyo ban thau ke lada ki yo ban thau ke isi le se ke ai ke ba phi kwa makin le padian kalyang jung phi no sa snong Ni gino sa sinong sa iyong ni kwa bau ne ha ya ka kam sinong kam thau. Yo put sam jong sinong ni. te lada kimla ban thau pade kai ba ka na kalyang jung pan ajing mut chu nam thima chung phi ba Dom la ban thau ti ngini le kat bala ai ban ya persang hi. Walau nak tu lem no di laji di beri ubah bah ni yai persang kat bala ai. te ba phi la matai phi wana constituency yo Iwan konstitusi yang te inu pade phi kersian ba hadu kanu dan ke jing kermen ba onyo ke jing job pakai ke election tengi kersian ya ba sensar te kumtahi ngikwa hui gun job la kalian ke parti le jong ming kersian te lada uyo ke jing job ke ai pade ke jing angnut jung phi bun ne anti ka constituency jung phi ka jing angnut jengate ber kompet bahaya ka barok hi ka we ka konstitusi sayang barok we te lada ka parti ke ba yang dai unyo thau ke isi ke ai ke ba na kalyang jung phi kwa bakin le kamna lada uyo ban thau ke isi hapo ka council ke ai na kalyang jung phi ka ba phi kwa bun le wa bun le khamtam hasnong hathau ka bun pej bahaya ka roi ka par na Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya